Gasa itibiyag. Ket ita, isagot mi kada kayo ti umuna a serye tayo itaalawas ana Pauluan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo, Gasa itibiyag. Bagay, kaslasan aring murimuar ni Ami dita silig na. Saan nga rod lakay? Itay ko pa'y atuk-tuk-tukan, ngam di nakmot ilukatan itiri daw. Anya nga iti pamigsana, no saan amangan? Ay, day-day tulakit din alalaki ti sangsangitan na. Ay, na yun aya. Kasaritam tiyanak mo, saan na nasaya at ikas tangar aramidan na? Saan arumbang sangsangitan na ti lalaki? Saan ang maikari na dya alistar, kinkwana? Wan nga rod lakay, kinaado gamin ti agdat-daton idikan kwa na. Nuapay pay laang mat at ti babae raw tinapili na. Uy, anya ka din ti mapaspasamak kan ka, friend. Madlaw ako mutkot-tong kamatan. Ha? Apay, aging nga ka di ita? Saan ka pa'y anak move on iti dayjay a Lester? Ay, nagrigat lakit din ti ag-move on, friend. Nang rona no inay ayat mo itinapod no. Kalpasan ti amin, lukwan naklagayan. Ay, si kaman ngamin. Amumot a babaero dayjay a lalaki. Ngam no apay nga iso ti inaklon mo. Gapo ka dita gwapo? Ay, jak amo, friend. Jak amo no anya tinagustok kan kwa na. Basta ti masigurado. Inayat kan impatag ko itinapod no. Sa anak anag kurang kan kwa na. Ala kat aklo namlatnan asaan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa. There will be, ika nga. Iso a move on, Ami. Adan do ti ma'am amo manasaysaya at ti ugali na, ngam iso. Ami anak ko, saan ani Lester ti maikariparakan ka? Isu alipata mo. Nana. Dayta ti ibagbagakan ka. Manipod ubing ka. Aging ka nagkulehyo ka. Honor student ka. Nalaing ka mat no maipapan iti academics. Ngam no maipapan iti ayat, apay akasta ka. Nanang, aklunak mat anak apoyak no may papankan ayat. Sipod pa'y, kat amok itibagik nga iso tibanag apagkapuyak. No pa'y kasta, aklo na blatan asaan ada kayo tinaikari iti tungkal maysa. Saan ko mga iso ti rason tapno saan ka amangan, wano sumadot ka amapan agtrabaho. Ha? Kas kinilister ti lalaki asaan arumbang at agisayangan. Tandaan am dayta, anak ko. Ay, talagang sakit ding awan gasat ko no may papankan ayat, friend. What? Anya laki din datang ibagbagang friend. You're very, very wrong. Ha? Nagbidtot ka iti dayta nga imbagam. Saan abod no dayta? Nakunak dayta. Gapot kastoy manen ti inaramid ni Jordan iti kanya. Tiim mo na akaayan ayat ko. No pa'y kasta. Saan mo kumapabasulan ti bagkim? No adaman dakim basol, isuda. Isuda ti maag, kaputa di daan mo nga ikan patag ti babaya kasken ka. Huh? Isolipati mo ni daan mamimpinsan. They don't deserve your love. Napa-Inglesak manan at di na oras ako na. Ami, malaman na.
Di ka di pa agawit. Ag-overtime ka? Ha? Kwa, saan mat? Napigsa nga min ti Tudo. Diyak mat nakaawit iti payong ko. Iso nga urayo kun asumardang. Kasta ka di. Kat umay kan ata, makigidtan kan kanyak. Ha? Umay kan. Sa anak mat nga gapapurang agawit. Itulog kaging gay di balayo. Sure ka? Yes. Si kakid di man. Sa anak man nga agang-angaw. Nala, isagana mong tibag mo. Tamapantan. Kayam, sigod matasok-sukunan na kati boyfriend mo. Ha? Kasla, jak mo tin makikita nga umay di opisina. Kwa, sir. Kinapod nun na. Nag-break kami. Ha? Ne, apa nga? Adda sa bali a babae itibiyag na. Iso asa anak anag pangadwaan ang i-break kan kwa na. Ay, una yan. Siyempre, jakmat kaya ti agbalin nga opsyon. Iso ang nasakit man para kanya. Ngam, I let him go. Siguro, mas naragsak ti biyag na iti sabali a babae kumpara kanya. Ngamin, saan naman nga aramidan day jay no awan ti kurang kanya. Awan ti kurang gan ka. Talaga lang anaranaam ti lalaki at dinaam mo. Ti mapnag iti maisa a babae. Bakal, nakita mo ka rin ang itulod iti anak kay di namin sang aldaw. Ha? Ay, adaya. Adalugan na. Diyan mo sinaludsurang kaniami. Ay, kasta ka day. Ay, tasaludsudak tuman. Amangan kit di ba't no nagsinublyan da kinilistar? Naitakid din si Jack ito lo. Ngam panagkurak. Saan anilister day jay? Ngamin, saan mo takas jay tilugan ni Lester? Kastaya. Nay, asino ngay nga taday jay? Jack nga rog amaw. Uwan gayam anak ko. Asino jay bagbaga ni tatang mo anang itulod kan ka di namin san nga aldaw. Ha? Pag-arop ko nga ang mga nunilistar. Saan, nanang? Ni Sir Brian day jay. Anya kumamat aga po ngay nga agpaituludak pa'y laang kini Lester. Kat awan kami matan. Ay, lakit di ah. Katrabahak ni Sir Brian, nanang. Isumat tinagboluntaryo amang itulod kanya. Iso asaan akong anagkadkad na nakababain mo. Oy, friend! Hada ka di madmadlaw mo kini Sir Brian? Ha? Awan mat, apay ka di? Panag ko na. Something went wrong. Anya? Anyat kahit masawan? Kanayon ko nga minamatiliwan ang nakakita lata kini Ami. Anya? Kasta ka di? Ay, jak man lamat madlaw. Ngamin, jak mat sipsiputan ti gargaraw ni Sir Brian. Ita, tanay bagakan ka, paliwan to Ura kita sa bali ti panagkit-kita na, iti gayam ta. Pangaldaw namin. Di ka di pa'y mapanmangan. Ha? Kwa, jakmat lang na puutan ng ti oras. Sapay absent ni Bangla, ni Marites mat, nasapa nag-out, at dan sa lakad na. Kasta ka di. Agad, umay ka na. Takitan ta mapanmangan. Ha? Kwa, saanin sir? Umuna kay latan. Ala, umay kakit din. Tapno at damot lakadwa ka mapanmangan. Kan, at damot lakadwam. Urahin ka. O sige, mabiit lang arod sir ha? Agsarmi nga klabiit. Ay na, saanin. Orasan ka nga agsarmi. Napintas ka lata. Anya? Da kayo at talaga. Naangaw kayo.
Siguro, umay kayo mat dito idan niya. Ha? Kahit ko sawan, umay kayo dito amang-mangan. Kaduam ti sigod akayan ayat mo. Saan, sir? Saan kami nga imimay kini Lester dito eh? Ngamin, nanginaunay ti menuda dito eh. Kasta ka di? Kinapod nun ha? Da kayo laang tinangyag kanyak dito eh. Na di inawis, diyak pa'y nakaunag dito a restaurant. Kasta ka di? Isa pagyamanak unay ti panangawis yung kanyak dito eh. Awan na nyaman na. Si kakit din mo. Mala, mangan ka mangan. Tane, madlaw ko kat medyo kimutong ka. Manipod, nag-break kayo, iti kayan ayat mo. Uy, ada nagkunakanyak. Nakita da kayo kano, hindi na minsan nagkuyog kayo kini Sir Brian. Sino tinagkunakan ka? Secret! Inawis na klaang anapan nag-lunch. Awan matdakas na. Kan may sa, katrabakuan tayo matyi tao. Sa bagay. Sika, tila sasawam. Pamilyado di tao. Iso adi ka ang sasao iti kasta. Ang mga noad na makangag, narigatan. In fairness, sweet kayo man nagkuyog kayo. Hala na ito eh. Kunak, an nadamta pa nagsasaom. Kat, alangan kit di mat asungit-sungita. Kat saan ko mat a boyfriend. I'm just kidding. Sika talaga. Di ka mo tan maangaw. Ala, ilipas mo day tar aramidam, tagidan ta mapanmangan. Amangan aw. Panagkunakat naka-move on kamatan na niya. Ngamin, makais-isam kamatan. Kan, mayatan na kiti matam, blooming. Sika talaga. Tila ibagbagam ako na. Adan samad ngamin boyfriend mo? Di mo lang may bagbaga kada kami kini Marites. Ha? Ay, kuha. Kasano ko mga adda? Adda ka di nakita? Ay sus, manangipapan ka talaga. Ay, kung naglagid din na boyfriend mo ni Sir Brian. Hala, boyfriend? Pamilyado di tao. Boyfriend ko namkit din. Ay, nami. Jack malag saon. Basta, iba ka amumat ka na kami, no bilang laang, tapno amumimat akin ni Marites. Ni Cesar ti umawawan. Anya nga tati ibagana. Hello? Kumusta? Ayos lang. Sika, kumusta? Ayos lang. Kas iti sigod, napintas lata. Angaw ko lang. Si kakit dimat. Adaak pa'y lang dito trabaho. Nakaawag ka man? Awisan ka kung mga agdina rin dun malam. No, ayos lang kan ka. Ha? Amok mat ngawan boyfriend mo. Awan agungan. Isong amok apat ka na. Sika talaga. Alakit wan Tapno maramanak man mati sweldo ti pulis. No anya nga tatiraman na. Sika talaga. At pumimpintas ka no agang angaw ka. Kastaya, agang angawak lat tangaruda na kanayon Tapno kanayon nakmat anapintas. Sige. Sukunan ka rita pagtrabaho amin tun malam. Bye. Bye, Cesar. Asino jay kinasaritam itay, Ami? Ay kwan, ni Cesar, ma'am. Batchmate ko. Nalagip nakmat nga awisan nga ag-dinner. Amum ka di. Itay madama akasarsaritam. Nagmaditikita ni Brian kan ka. Apay nga ta. Ma'am? Nakadkadlaw nagmaditirik na amakangkangag iti saritaan nyo itay. Saan mat siguro, ma'am? Kan may sa, awan mat ti makagapo, tapno agsakit tinakam na. Apay, awan ka di pa'y tinaibagbaganakan ka? Awan mat, ma'am. Anya ka di data?
Ay na, nakadkadlaw ngamin nga idi pailaang, at da pa naggusto na kan ka. Ha? Ni Sir Brian, ma'am? Wen, ay na, amok da kita. Oray saan na nga ibaga, amok. Madlaw ko ngamin kadagiti gargaraw na. Anya? Oh, at iti menuda. Sikan ti agorder iti foods. Orteran ti kayat mo, siyak ti makam mo. Ay na, Cesar. Nagnginamutan ti menuda dito a restaurant. Mabalin mo't nga iti mas nalaklak at tinapanan ka. Ayos laeng. Maminsan lat makatawan da ito eh. Iso agundawayan tan Sa bagay mo't kit di Ala, agorder kan. Noan niya ti foods mo. Isumaten kanyak. Oh, ada umaw-awag kan ka. Amang ano tinaganak mo. Ala, sung batam. Saan mo't aninanang? New number man. Ay, mabit lang Hello? Hello, Ami? Sir Brian? Nakaawag kayo? Kumusta ka? Nakaawig ka din? Intulod na ka di dyan ang awis kan ka, ngagdinan? Agananad ka, ha? Uray batsmate mo. Saan ka kumalata basta talag? Ay, ikwa. Adda kami pailaang dito restaurant, sir. O sige, enjoy. I-message na kung nakaawid ka, ha? Ingat. Bye. Sige, sir. Bye. So sad. Adan sakit iparikot mo, adi mo maibaga kanyak, friend. Ay, awan man, friend. Talaga amad madila ti aldaw ko. Nadlaw ko ngamin itay. Uray ni Sir Brian saan nagtagtagari. Kasta ka di? Ay, jak maawatan ni Sir Brian. Kilaat ngamin nga imawag kanyak idikalman. Jak pa'y amuno asino tinangalaan na iti cellphone number ko. Ha? Kat, anya ko na ngay. Diyak mo. Ala ibagam ngamin kanya. Ay, ibagak to. Saan pa'y nga ita? Nabasak ti message yu kanyak itay, sir. Adan sa ibagayo kanyak. Ha? Ay, ko. Ada ka di pa panam kalpasan ti trabaho tayo? Awan mat, sir. Apay ka di. Mabaling ka din nga awisan ka mat ama pa nagdinar. Ha? Ijay kung tungay bagay ko na kay bakakan ka. Ha? Mapasalak man kada kayo. Anya ka di date na. Ibagak tulatan. Awan nga. Pasensya ako man idrabi, ha? Mapapay nga imawagakan ka. Sinigurado ko lang nung nakaawit ka. Ana Pauluan. When love is blind. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Gasa, itibiyag. Tinapalabas, kasta unay apan nakapasakit tirik na ni Ami. Gapo iti panag-break da iti kaayan ayat na. Gapo kadag iti gagayam kan naganak na. Ininot analiwliwa tirik nana. Nang runa idinayasidag tirik nana iti maysa akatrabahuan na. Ani Brian. Kanayon nga awisan ni Brian ni Ami amapan mangan itirwar. Aging gaan na sabat na ni Cesar, ti batchmate ni Ami. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti serye tayo italawas ana Pauluan. When love is blind. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Mabaling ka rin nga awisan ka mat ama pa nagdinar. Ha? Ijay kung tungay bagay ko na nga ibakan ka. Mapasalak man kada kayo. Anya ka di dayta. Ibagak tulatan. Awan ka. Pasensya ka kung manidirabi, ha? No, imawag ka ka.
Sinigurado ko lang na nakaawid ka nung saan pa eh. Awan day, sir. Ayos lang. Agyaman ako kastami. Mabit lang, sir. Amangan no iti kanayon a panangawis mo kanya. Kat adda maibaga dagiti akin am-amukan ka. Nang rona ti asawam. Ha? Awan bibiyang ti asawa kanyak. Ha? Timon panunutan ti ibaga ti makakita. Ngami, agkadwa tamat iti trabaho. Iso an never mind. Sir Brian. Pasensya ka kumaran. Amo ka naklaat ka iti naibagak. Ngam iso ti pudno. Inaramid ko amin na namabalin kong aramidan. Mayaw-awan ka lang kung maitirik na. Ngam awan lata. Ami, pangahasim ko ma. Di na kumamat paayan. Ay-ayatan ka unay. Dagiti buwanag ngay naramid, dagiti nagbali na kayan ayat mo. Anang iparik na kin ka asaan kang umdas. Saan mo apulos ang mapadasan kanya? Sir Brian. Di na kumalaptan nagdaton kang ka. Saan ka nga apurahan? Agurayak aging ka maklon na. Basta ka na yung mo laglagi pa yun. Napudno, ti panagayat ko kan ka. Amen. Kunak manog kuyog kayo kani aming nga gawin. Ha? Wan ko ma. Nagsarita kami itay nga agkuyog kami. Ngam adda ka no pa'y papanandakin ni Sir Brian. Ha? Iso umatinak mo na kanyak itay. Awan di bagbaga na kanyak kaya babae ah. Ay, adan sa gidilim-limit na. Oh, sa dino ka no ti papananda. Ay, tsaka mo ah. Alangan kitimot asaludsodak pa'y. Ala ah. Ano sam ti agawid nga awan kagidan na. Agsabalimat ngamin ti pagawidan ta. O sige, ingat. Kastamat kan ka, agan-anad ka si kaabakla. Hoy, girl ako no? Bakla ka dyan. Dyan ka na nga. Hello, Cesar. Hello, Ami. Kumusta ka? Ayos lang. Sika, kumusta ka matan? Ayos laeng. Awan ngamin trabaho kita. Amangan numabalinti mo masyar dita. Ha? No, ayos lang gan ka. Amukmat nga awan trabaho mita. Malaksid laeng, no da papanam. Awan, si kakit di mat. Kat umay kalat na Umay ka after 1 hour. Tagdalusak pa'y ijay salas. Nakababain kan ka. Anya? Sika talaga. Saan matkat aday ta salas yuti umay ko pa siyaren. No di kat sika. Anya? O sige, agdalos ka nga ro din. Awagan nak numabalin konti umay, wen? Okay. Itaman pa'y anasapa ka anagriing anak ko. Awan magtrabaho mo ita. Agdalusak dito'y salas, nanang. Nakababain. Umay ka nun ni Cesar inton madamdama. Ha? Ay asino Cesar na ita? Ni Cesar. Nalipatan nyo ka din? Jay batchmate ko. Imay day jay dito'y balay idi high school kami. Ay, kasta ka day. Ay katuwa na. Umay latanak ko. Agyaman ako unay, nanang. Ala nga raw, agdalos ka. Tamangi sa anak iti merienda. Iso siguro ang nag-break kayo kay ni Lester. Gaputasan na talaga nga iso ti parakan ka. Ha? Anya ti amom. Amang ano siya? Ha? Sika talaga. Manipod idi high school tayo. Aging gaita. Naangaw kalata. Amom. Dagiti tao anangaw isuda tinapudno. Iso ano maminsan? Ti angaw adda kinapudno na. Ay, nagadumanan nga imbagam. Malakit din. Mangan kaamangan iti merienda linuto ni nanang. Para kan kaamin dagita. Ah?
Kasta ka di, nagsingpot mo ni Auntie Maring. Katalan agmeriendatan, ami. Sino a Cesar ti ibagbagam? Jay ka di batchmate tayo a pulis itan? One friend. Oy, gwapo day Jay Kan may sa, nautak day Jay. I mean, nasirib. Gaputa ka lang nga iso ti adda honor na iti high school tayo. Kat, anya kumaita. Kat nagdadaton kan ka, apay pailangan saan mo nga aklunan. Kat awan mo't kaayan-ayat mo. Ay, awan mo ti maibagakan ko na. Kasi itinakunam, at dalangan na. Nasirib, at daan na talgad at trabaho na. Anya pailangan ang ngamday ta. Ngam sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan-ayat manen. Anya? Hijak ang mo, friend. Saan kumat nga ibagbaga adyak kayat ni Cesar? Ngam, basta. Siguro, adda sa bahali nga agdat-daton kan kanya. Iso akas taka kan kwa na. Ay, awan No bilang lang tadda, sapay la kumata ni Cesar latta ti Pilyam. Ngamin, ni Cesar, awan sabit na. Anya? Diyak ka mo anyat aramidak, friend. Ay naami, pangaasim tagpanunod ka na imbag. Ti utak mo, ti ad-adda nga aramadam, sana ti puso. Yamin, ti puso na maminsan, sana makita na kitiba na gamang ipaay itiliday ken ka. Amok nga gayat ka ni Sir Brian. Nadlaw ko na itay tibay laang. Ngam no bilang laang, Jack kanunungan. Apay? Di mo kayat ni Cesar Abaro? Ngam ni Sir Brian na pamilyado? Iso, ti kayat mo? Friend, kinapod nuna. At damot panagayat ko kini Sir Brian. Idi pa'y laang. Inaramid ko ti amin na kabaulak. Mayaw-awan ko laang ti ayat amarikrek na kankwana. Ngum ad-adda nga inayat ko, idinagpod no kanya. What? Oh, anya lagi din dahil ta mapaspasamagan ka. Talaga ka di aday tanti kinataom? Ha? Maag ka no may papan ka na ayat. Sorry for the word. Ngam, gayam na. Iso nga dagan ka, no agsakitin na kang mukha niya. Ulitak manan, ulitak tupay, ha? Agpanunot ka kumaan na imbag, ami. Anya, kasta timbaga ni Ami kan? Ay, nawan manang, iso pinagbagaan. Bareng ano, amirisan na dikit imbagbaga kan kuwan apalagip. Ay, nagpintas ni Ami. Nasirib kan ubing pay. No apay mat ani Brian pay laeng apamilyado ti kayat na. Idin to taado ti babbarong agdatdaton kan kuana. That's what we call when love is blind. Anya-anya rod. Kati suma tinakariknaan na iti ayat amag ko na. Ala, di mo latasar dengan abagaan, ha? Numatyempo aktumat ada kami laang ti adda diti opisina. Baga aktumat. Sayang ti kinapintas na. Nupilyan nakit din ti agbalin a number 2. Ami, aging ka kadita. Awan pa'y sumpat mo itat kugan ka. Di ka makapaglibag. Marik na nakngadamot pa ng gayat mo kanyak. Amok dita. Sir Brian, pasensya ka kuman. No pinaguray ka iti sumagmamano abulan. Ha? Anyat kahit mo asawan. Ay ayatan kamat. Day tatipod na. Ha? Kahit mo asawan. Agayan ayatan. Amok, nga iti kaanuman, saan nga agbalin a perfect relasyon ta. Ngam nakasaganak iti amin abanag,
Gaputan na nagsakakan ka. Woo! Yes! Agyaman ako na yung unayan, mi. Sa anak man na baro. Akas ka na itinagbalin na kaya nayat mo. Gami karek. Nga aramidak ti amin. May pariknak lang tinapudlo pa nagayat ko ka. Agyaman ak nakasta. Kat sapay lang kumata di nakto pasakitan. Magnamnama ka kami. Ikarik da ita. Maragsakan nak ba ita makakikita ita anak tabakit. Ha? Ay na, madlaw ko kami. Akasla naragsak akanayon dal daw na. Sana kasi tisigaw. Asaan apulos nga umisam. Ay ka, nalipatan na mo na siguro na di Alister. Ay, huwag kaya makit. Yay, imay si marong karabas mesin na. Ako na idinaminsan nga daw. Agdatatong ka dinay, yay, darakta. Ha? Magustuwak man ti ugali na tayo jay. Na respeto, kan nadayaw itinataengan ng iso. Wad nga rod lakay. Saan akas kini Lester, ide? Nga ibaga na ti kayat na nga ibaga. Uray makapasair itirik na. Ada ka di madbadlaw mo iti kayam ta, Marites? Ha? Panagkunat. Ada saan na nga ibagbaga ka na ta? Anyat kahit masawan. No saan nagagbidot? At nagkinawatan da ami kan Sir Brian. Anya? Kasa naman ay baga dayta? Sos. Madlaw may titigar-garawd na. Saan na nakasitisigod? Ano agsarita da? Ay kat, agkatrabahuan dalaan. Ngamnaw, ita, ngayon. Isam da ba'y lang ititunggal may sakit? Ay sos, madlawan. Amangan na da makangag itimbagam. Nangrunan ni Ami. Amangan no ibagana, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Wah! Ayos lang namangad na. Tinasaya at kasarita tanto ti gayam ta. Taamon ta, no anya talaga ti status da. Ay, sana all! Bigbigat asana ulti bagbagam. Sika talaga, Philip. Oh! Instead of calling me Philip, call me Felipa, okay? Ha! Makadlawak man. At adamat na pumimpindas ka, ha? Ha? O ano? Adamang papapindas kan ka? Hoy, si Kaami, ah? Amomon, timang limad, ha? At ay limlimad mo kada kami, Ha? Anya ka din day tanga ibagbagam. Ken awan mati ilimlimad ko kada kayo. Sos, talaga? Sika talaga. Awan ilimlimad ko kada kayo. Ay, flang! Sabay lang kumatapod no dahi tang ibagbagam. Do? Kan sabay lang kumata sana pod no, ti atap ko. Anya? Panagkunak, makadlawon dagiti gagayam ko, Brian. Ha? Apayan ako nam deta? Madlaw ko nga minti pa nagsasaon ni Philip kanyak. Isa panagkunak, makatkadlaw da. Kasta ka di? Kastulangan. Nood datay di opisina. Saan taon ay agsarsarita? Adadalakit di makadlaw da. Saan mat siguro? Kasi tisigot. Agkatrabahuan talagang. Nung kasapulan na kasarita nak, may papaniti trabaho. Kasarita nak. Ano sana may papaniti trabaho? Ibagam tulagangan no tatay Jerwar, ha? O sige. Mayatak iti dayta, Brian. Cesar, api nga da ka dito eh. Di mo impakpakaam mo kanyak nga umay ka. Kwa. Kaya't ka nga minasorpresain. Ha? Sika talaga. Mahilig ka iti surprise.
Sinorpresa ka. Kaputa di mo mat ngamin basbasaan dagiti messages ko. Ah? Awagan ka. Di mo pa'y sunggatan. Pasensya ka kuman. Medyo busy ak namin iti trabaho. Kan sumangpot ak iti balay. Agi na na ak adagos. Sa bali talaga ti workaholic anya. Awanan time da iti love life. Sika talaga. Saan mo takas ta? Mala. Awatam nga ro da iti sabong. Oh, para kan ka. Ha? Sapay la ko mata magusto mo, Ami. Amok ka rin ti paborito makulay. Iso aday tatim paramid ko. Para kan ka, oh. Thank you, Cesar. Ma-appreciate ko ti efforts mo. Awan anyaman na, Ami. Apay ngamin. Apay at di mo ibagay ti dadya, Cesar, nga darn kayan ayat mo. Ha? Saan nakasardangan na dyan? Aging gasaan mo nga ibagakin kuha na ti budno. Kayat mo asawan? Ibagak kan kwa na asikat ikaayan ayat ko? Wen, Anya, kat kasanon no maibaga na iti sabali, kat maaman ti tattao. Agpampanunot ka kadi. sorry. Kahit ko lang mat, proud ka kumaasyak ti kayan ayat mo. Apay, saan mo amarik na? Proud akmat kan ka. Numabalin la ko mga ipanakkel ka iti kaadwan. Inaramid ko iti paylaang. Ngam kapunta saan? Iso adatalaang ti makaam mo. Sorry. No amom la kumati ayat ko amang yamamukan ka kadagiti naganak ko. Kadagiti gagayam ko. Ngamtyak maaramid. Gaputa amom ano'y naramid ko na ita. Ano ti gumura kanya. Isa apang nga asim ko ma. Umdasan adatalaang ti makaam mo iti amin. Saanan anas kan amaamuan ti uray asino. Sorry. Mawatan kay ti dayta ngayong bagam. Ala, Houston. Promise. Sana na maulit tinaramid ko. Promise. Saan kumada ito iti santa pag kinawatan? May salang di kahit ko asawan iti nailawaan ngayong bagak. Diyak kaya't kadagdag taton kin ka. Masaksakit anak, Ami. Aping imay ka dito'y balay, adi mo impakpaka mo kanyak, Cesar. Di ka man lang nag-message kanyak, sakbay nga imay ka. As usual. Kaya't ka nga'y sorpresa. Sika talaga. Cesar, pasensya ka na ko man ha. Ha? Diyak kaya't apasakitan tirik na. Ngamnas kan ama-amam, tapno saan ka amang namnama kanyak. Awan ayat amariknak para kan ka. Anya? Mangsapol ka laangan iti sabaling armam. Siguro, sana siya kipanakan ka. Apay. Adda ka din. Naklon matlaang ni Ami ni Brian. Nagkarin ni Ami ang nakasagana iti amin abanag iti relasyon da kin ni Brian. Sinorpresa ni Cesar ni Ami ijay balayda. Ngam saan na aninamnama dagiti balikas ti balasang kankwana. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti seryeta yu italawas anapaunwan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo. Gasat iti biyang. Diyak kaya't apasakitan tirik nam, Cesar. Ngamnas ken ama-amam. Tapno saan ka amang namnama kanya. Awan ayat amariknak para ken ka. Anya? Mangsapol ka laangan iti sabaling armam. Siguro, saan asyak ti para ken ka. Apay.
adda ka din kaayan-ayat mo. Awan? Ngam awan pa'y panggap ko ang makiayan-ayat. Sapay la kumata maawatan. Ami. Sapay la kuma. Taday to yan ti maudi apa nagsarita ta, Cesar. Pasensya ka na talaga. Ang Ami. Pangasim. Husto ko man. Oh, si Kamat Gayang Batch. Kung naklaki din o asino ti pulis ang nakatalikod. Ay, oh, Marites. Pasensya ka na. Hindi ka na ilasin na dagos. Ayos laang. Kan oray syakmat. Saan ka nailasin adagos? Manumat nga minan na tawon tinaglabas. Manipod idinaudi ang nagkikita tayo. Kaya, kumusta? Ayos lang ta ah. Busy lang ta iti trabaho, akaskan ka. Madamag kumanlaan kan ka. Kumusta mo ni Ami? Ha? Kwa? Ayos lang tamat. Apay, saan kay ka di nga agsarsarita iti chat wano awag? Adumutan ati messages ko kan ko ana. Ang pulos mat adi nakpansinan. Kan maysa. Iso amabain akon kan ko ana. Imbaga na ngamin. Nga awan ka no ti ayat amarik na para kanyak. Anya? Ni Ami imbaga na ti kasta? Wen. Pudno day ta. Sa anak nga gang angaw. Ngamno ba'y kasta. Sa anak mo't anapukawan itinamna mga agdaton latakan ko na. Nga uray pinaaynak iti damo. Anya? Ay, ala, pagibagam tulaangan kan ko na. Kumusta ni Ami? What? Pinaay ni Ami ni Cesar? Oh my gosh! Kasla jak nga pa dyan, ama aramid na dayjay. Ay, oo na yan, aya. Ay, Flang, awanan na talaga, da. Ay nga, di na kayat ni Cesar, nga ni Brian, isuti kayat na. Oh, sabali na talaga tayo nga Ami. Ilimad-limad dati relasyon dagi ni Sir Brian, ngam nagkadkadlaw mat. Oh, at dapat katrabahuan tayo, nakakita kadakwad. Ha? Sino ti nakaibagay ti daytaken ka? Ay, basta. Imbagi dyan nakakita. Anya? Oh, diyakan mo no, anya ti bagak iti dayjay nga Ami. Di na kaya ti malukloko, nga misumatan ti mang lokloko. Ha? Onya, may kayo ti suggestion ko? Mapagpasyaran tayong tunbigat? Ha? Katwan apay kit dinasaan. O sige, masapa tayong tunbigat. Iti kasta, ma-enjoy mo tagpasya. Makita mo ti sunrise ija beach. Ay na, excited akman iti dayta. Hala, sana bale. Oras lang ang turayan. At tata ni Jai. Awan gaya, sa dino ti pangkirakin kayo tunbigat? Sukunin ka kadi, ija balayo? Anya nga ijay balay mi nga ibagbagam. Saan ang mabalin? Ang mga noad na makakita ka data ijay. Narikatan. Sa dino nga ron? Ijay latan sentro. Ijay sigod apangkit kita am kanya. O sige, ijay ka na sukunin. Nagpintas matan day ti picture ko iti cellphone mo, Brian. Kan oray day ti picture ta adwa. Nagmayat ti background na sunset. Siyempre Shakti cameraman. Iso ang napintas. Kan may isa, napintas mo't lang ni Ami. Iso asan ang nakaskas daw. Sika talaga. Ang ngawin nakmanan. Saan ka nga ngawin?
Ipagbaklaan ti pudno. Ngam sayang. Ado ti pictures ta iti amin ang nagpaspasyaran ta. Ngam saan ang mabalin nga i-post? Ha? Saan ang mabalin nga i-my day? Saan ang mabalin nga itag? Ha? Ngam ayos lang. Saanan ang masapol nga i-post when no makita ti tattao. Tinapatag ket naragsak ta adwa. Sana all! Nakita kya in my dame a picture mo ay beach, friendship. Ha? Sino nga iti kadwa man na ba ni Jai? Ha? Ay, kwa? Kasinsin ko ti kadwak anapan iji Peach. Oh? Ha! Diyak labat yan. Di ko naman din ni Sir Brian ti kadwam. Anya, pag ko naamat ni Sir Brian ti kadwak, kan may sa, anya kumaaga po akadwak ni Sir Brian iji Beach. Da. Amo, mami, nakadkadlaw ko nagtumad. Iso nga just accept it. Ha? Umamin ka na. Aminin mo. Ha? Oh, ha ka nang hadyan. Agpudno ka man kanyak, sika, No saan mo nga aramidan dayta. Kaslalinak sidnak matanagayam. Ay, si kakit dimat. Awan mo tinaskan nga ipudnukan ka. Kan may sa, awan mo tilimlimad ko. I flang. Yakla pa yan dayta. Agpudno ka ko nagtumat. No da kami kinamarites, amin na mapaspasama kitibiyag mi amom. Ngam no sika, ay suas! Ado tilimlimad mo, unay kan! Oray, saan mo nga ipudno ka na kami? Amo milata ami. Ha? Itaman pa yan na sursurong ti agilimad ka ta kami agagayam mo, friend. Wen nga ruad. Ay, anyaman di papaspasamat. Santay kumamat ang agilimlimad. Sige. Agpudno akada kayo. Ngam pangasiyo saan dak ko mga i-judge. Anya aga po nga i-judge da ka. We will not judge you. For your information, instead of judging you, bagbagaan da ka. Kasta tagagayam. Kinapudno na. Husto kayo. Agayan ayat kami kini Brian. Ada kami lang ti makaam mo. Saan nga amo ti asawa na. Dagiti gagayam na. Kan kastamatan kada kayo. What? Limad nga inaklon ko. Kat aging gayta. Da kami lata. Awan apulos ti makaam mo. Malaksid kada kayo. Ay, nagsayang kan, friend. Nagayat ka lang arudan. Ngam iti pala ang tao asaan arumbang nga ayatan. Amok dayta. Amok asaan arumbang nga ayatak ni Brian. Ngam tsaka mo. Iso tinakariknaak iti ayat. Pamatag ajak pulos na padasan kadagiti nagbalin akaayan ayat ko. You're wrong, Ami. Very, very wrong. Love is blind, ika nga. Ngam, saan ka kumamat nga agin bubolsa? Panunodam kumamat ti marik na dagiti tao nga apektado iti relasyon nyo. First of all, una sa lahat, umuna iti amin. Ti asawa kan ti anak na. You try to put yourself on the shoes of his wife. Panunutam. Baliktadam di sitwasyon. What if? Ano kung? Anya kumangay nukas pangarigan? Sikat illegal wife. Sakit kas na tiraramida ni Brian. Oh! It hurts. Nagsakit. Saan aya? Iso nga pang nga asim, friend. Saan pa nalataw ti amin tapno agpanunod ka, anaimbag?
Kunakun kat, pudno at talaga ti atap ko. Kitaam kat nagpudno matlagayam kada kayo. Ay yes, one man ang dear. Pinilit mo ngamin kini Marites. Iso akas siya awan na aramitan na. Iso ngay naklon na matlaan ti amin. Agpay sumat gayam. Siyak man ti masaysayangan kini ami. May samot ni Brian. At dalangarod ngamin asawanan. Ngam, jakab mo. Well, that is, just when love is blind, kung nada nga rod. Naibagakan ka manang ha? Ngam na pang-aasim ha? Di ko maibagbaga iti ora asinuan. Ibagaglakan ka, tapno mabagbagam kumama, di kaya mi manang. Barang ano da kayo ti danggan na. Wana, bagak to. Bareng malawlawagan ti panunot na. Domingo gayam ita. Isong matlagayam asaan agchat-chat ni Brian. Siguro, kadwa na ti asawa na ita. Umawawag ni Brian. Hello, Brian. Hello, Ami. Kumusta ka? Ayos lang, kaririing ko. Domingo mat ita. Isoan naladawak ang nagriing. Sika, kumusta ka matan? Ipasyar ko lang kita ginak. O sige, enjoy. Di ka madanagan. Ipasyar kan tumat. Italawas. Bye. Una yan, tikastoy. Kaano nga tamat ama ipaay ni Brian tibuo nga oras na kanya. Oh, apay akas na tilang nga manakaw. Kasla naliday ka ita. Saan ka di arumwar? Saan ang nanang? Dito yaklatan balay. Awan matimapan ko gatangan ijerwal. Kasta aya. Abangan do ada kayat kanan. Ilutuan ka. Awan, nanang. Kasta ka day. Kat alangarod Agina na ka itangal daw taawan mo trabahom. Ibagamlat ta no adda kayat mo akanan. Uwan. Cesar? Naimbag nga oras mo, Ami. Apay nga ka dito eh. Sapay la ko ma. Tasaan ka agumura kanyak. Nadyak impakpakaam mo ti umay ko. Anya? Di ka madanagan. Sa anak nga imay, tapno agaram. Imayak, takayat ko lat pati makisiningid kan ka. Nga uray na kunam nga awan mariknam apanagayat kanyak. Kinapudno na. Uray kas dati imbagam kanyak idi. Sa anak agimura kan ka. Cesar. Di na kumamatlapdan asarungkaran kalata. Kas kayam, Ami, pang-aasim. Ay unay matday dya lalaki. Anya pelang agapungam umay di balayo. Jakman amo kini Cesar. Manun adaras ng imbagakan kwa ng awan namnaman na kanyak. Ngam umay matlat na. Hintun kwan, pagsasawak na dyan. Ay saan? Di mo aramidan dayta. Apa, isuti sakit mo? Saan matakas ta? Ngam no aramidam dayta. Maamuan na nga da relasyon ta. Kat no mapasamak dayta. Sigurado ang maamuan dagi tinaganak ko. Maawatam ko matikayat ko asawan. Ibagaman nga minggan kwa na, nga adan ka ayan ayat mo, tapos sardangan na ka. Alahuston, siya kung ti makaam mo ang makisarita kan kwa na. Oh, apay akas dati lang friend. Saan na maipinta ti rupa mita? Ha? Ay, sikakit di man. Tilamadmadlaw mo. Nakatkarlaw nga rod. Iso anadlaw ko.
At dala saan mi ang nagkinaawatan kini Brian itay. Oh, Ay, ma-stress ako man. ipalagip ko lang ha? Uray ma-stress ka kan kuwana. Awan karbangam nga agunget-unget akasta. Ngamin, ha? Umuna iti amin, you're not the legal wife, ha? Saan na ka nga asawa, ha? You are only a mistress. Anya? Iso ano siya, tisi ka? I-break mo on. Tapno awan pa kay stressam. May stress ka kit din? Iti saan mo nga asawa? Ay, una yan. Awan maganap mo kan kuha na ko nagtumat. You're just wasting your time to the wrong guy. Huh? Nagsakit ka matan nga agsaong, friend. Ay, masaktan ka na masaktan ka. Gaputa mapaisuan ka iti bagbaga. Truth hurts kung nadangaron. Kinapudno na, amo kunti amin-ami. Uray saan mo nga ibaga? Ha? Kasmanang mo dito'y trabaho. Isakit kamat kasading ko. Nang runa, katagpada ta babae. Manang Maylin, saan pa'y anala daw ti amin? Tapno agpanunot ka na imbag. Iti kaano man, saan mo amarik na, kan mapadasan tinapudno aragsak, nukas kan kwa na ti pangibukbukam iti ayat kan oras mo. Maawatam ka diti bagbagak, ami. Masayang nakman iti adda kinasirib kan kinapintas mo. Ubing kapay, ami. No ti panagkunam kat awan gasat mo iti babbaros, iso ang nagayat kalaangan iti pamilyado. Nagbitot ka. Ngamin, uray kasano ti kinabilag ti ayan-ayat yo. Iti mata ti tattao, lintag, nang runa iti namarswa. Bitot dayta. Manang Maylin, agpanunot ka kumaana imbag aning ko. Amok akas taunay apanagayat mo kan kuana. Ngam saan nga umdas dayta, tapno ipaay mo ti amin-amin mo. Sayang ka, kunakmanan. Amom, si ka ti girlfriend arumbang nga ipanakkel ti boyfriend. Ta saan arumbang nga ilimliman. Ha? Saludsudem man iti bagim. Aginggat ka ano akabailam ti kasta nga status kan sitwasyon. Sapay la kumata amirisam ana imbag amin nga imbagak, ami. Masaktan ka man kanya. Ngam panangisakit ko daytoy kan ka. Friend, hustot imbaga ni Manang Maylin kan ka. Saan ka kumaagumura kan kwa na? Saan nakagimurakan ko na, friend? No di kat amirisak dagit imbaga na kanya. Ha? Sa bagay, husto ni Manang Maylin. Saan ko a-deserve ti mailimliman? Ngam kasano aliklikak ni Brian. Ay ayat ako unay-unay. Panag ko na, diyak kabailan ama po kaw itibiyag ko. Iso tinakarik na ak itinay dumdumang ayat. Pamatag, kanaywan timak ko na akayan ayat. Nagrigat langit din timakiwin naswas no bilang lang. Narigat at talaga, ami. Ngamkas iti kanayon nga ibaga ti kaadwan, uray kasano ti kinabilag ti ayan-ayat yo, no adamot ti tattao ang masaksaktan, nang runa kat pamilyado, saan mo ang magunod ti pudno aragsak kan ayat.
Aginggat ka ano nga agan-anos ka iti kasta a sitwasyon. Awan karbengam iti amin abanag. Gaputa saan asika ti legal. Ululita ka, saan asika ti legal. Amin agaraw mo kat adalimitasyon na. Aginggat ka ano, ama ano sam ti mailimlimad. Mabalin ang naragsakay ta. Gaputa pa nagkunam kat si kalaang ti espesyal para kan kuana. Ngamday to'y ti tandaan ama. Nasaksakit no ti karma ti agsingir. Amangan no saan mo ang mabaulan. No, jak pa'y napanli dya sa intro. Jak namuan na itang aramidan tanak ta. Aniya? Urayin ta sumangpag ta kasarita ta niya ame. Sala na saya tar aramidan na. Sigurado ka kada itidaytaan na damag mo. Ay, dakam mo no patyak wano saan. Yung ti kasayaatan nga aramidan ta. Kasarita ta niya ame. Sige. Kasarita ta ti anak ta. Ngam pangaasim ta saan ka kumang agungot adagaws. Nasaya at lata kumatipan nakisarita takan ko ana. Tapno saan ang mabigla. Pakawanan da ko, nanang, tatang. Aglunan ka nagbiduta. Nagiliman ka na kayo. Kaya't mo asawan. Pudno ti indanon da iti amam. Oo, nanang. Aniya, kasano manaramid ti kastanak ko? Apay! Diyan ka mo, tatang. Ay, Diyos ko, pinanunot mo ka di ti mabalin nga ibunga da ita nga inaramid mo? Ha? Anak ko, saan kami mo na nagkurang iti pamagbagaling ka? Yung apay nga inaramid mo na ita. Diyan ka mo iti bagik no apay nga inaramid ko na ito, tatang. Basta ti may saba nag-ama sigurado. Nagayataglaan. Aniya, iti kinaado ti mabalin mo nga ayatan. Day tao pa'y laang nga iti kaano man, saan kayo ang maikari iti tunggal maysa. Ami, agpanunot ka kumaan na imbag, anak ko. Nanang. Gasa, iti biyag. Tinapalabas, imbaga ni Ami kini Cesar nga awan namnaman na kankwana. Kanayon mat tinalimad a panagpasyar da Brian ken Ami nga awan makaammo. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, inamin matlaang ni Ami kadagiti gagayam na nga adda relasyon da ken ni Brian. Kas naunay apungtot ni Brian, idi maamuan na asarsarungkaran ni Cesar ti balasang. Pinagbagaan ni Maylin ni Ami, gapo iti naamuan na. Ken kastamatan kadagiti naganak na, idi maamuan da ti amin, alimad nga aramidan ti anak da. Papagayam, isagot mi kada kayo ti may kapat apaset ti seryeta yo itaalawas, anapauluan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Saan kami may ka nagkurang iti pamagbagaling ka? Ngam apay nga inaramid mo na ita, anak ko. Diyan ka mo iti bagik. No apay nga inaramid ko na ito, tatang. Basta ti may saba nag-ama sigurado. Nagayataglaan. Aniya, iti kinaado ti mabalin mo nga ayatan. Day tao pa'y laang nga iti kaano man, saan kayo ang maikari iti tunggal maysa. Agpanunot ka kumaan na imbag, anak ko. Saan pa'y analadaw ti amin, tapno agpanunot kan agbalbaliw ka.
Jak laing pagarop ang maaramid mo day ta anak ko. Sa anak ama o mga agkid daw iti pamakawan kada kayo, nanang. Pakawanan da ko ma. Kat ikarik nga aramidag ti amin. Mailintag ko lang ti bidot ngay naramid ko. Nasaya at lukas ta anak ko. Nasakit man ita. Ngam inot tumutlaang ang maaklon mo ti amin. Saan mo a-deserve ti kasta anak ko? Makigudgudwa ka iti oras arumbang apara iti pamilyana. Apaya nasikan nga ramidem kanyak ti kastoy. Panagkunak, sa anak na tanagkurangin ka, kas kayan ayat mo, saan ka ni? Juan, gusto ka. Saan ka nagkurang kanyak? Iti ka anuman. Kinapudno na. Kas iti kanayon ko ngay bagakan ka. Sika tinakarik na ak iti nagpaydo mga ayan. Sika tinang ipanik na kanyak iti pamatag. Ngay iti ka anuman. Diyak narik na iti nagbalin na kayan ayat ko. Sapay karon nga ita. Kayat mo ngagwin laswas na. Diyak lakit di kabala namin. Pambumba. Ano ka sano ti panagayat kan. Pampatig ko kayo ka. At talang tibay sa para kanyak maraming. Dito ti saan ka may panakal. Iti kanuan. Saan na parikot na ita, Brian? Amok sipot pa'y. Ngay ayatin na. Katkasta akmat kan ka. Ngamuray ka sa no ti kinabilag ti ayan ayata. Iti ka anuman. Saan ta magunod ti pudno araksa. No ti panagkunam kat nalakalaang para kanyak ti makiwin naswaskan ka. Nagbitot ka. Awanin ti nasaksakit pa'y anapadasa. No saan aday to'y apagtang itibiyag ko. Yakamot ka namin. Pakawanan na, Brian. Ngamnas ka nga gwinaswastan. Ang linipatan. Nagsakit. Nangrona kanyan. Kaputaging gaita. Sana nagpaliw ti panagayat ko kanka. Urang laangan nga ibaga kasi katibyak ko. Nga mamuka dumtanto ti kundaway amaaklon ko ti amin. No iso ti pagsayat. Manipod ita. Ibilang talatat itunggal may sakas kayam. Ayatan kan ipatag mo ti asawa kan anak mo. Saan na siya, Brian? Love is blind, kunada nga rod. But it's up to you on how you handle it. Imposible asaan mo akabalan na ita. Nasirip ka mat. Dahil tanto lagi din nalalagi. Asaan na rin ba nga ayatan, tisayangam? Wake up, Ami. Ay, husto ka. Love is blind at talaga. Agdadata ang pamilyado. Ngam inayat ko na ta. Aklunak itibagik. Anagbalinak ang managing bubukod. Ha? Pinanunot ko mat ti mabalin nga ibunga na.
iti pamilya na. Kan kastamat kanyak. Ngam, ruming baulat na ti panagayat ko kan ko na. Ngam nalpasan ti amin. Tinaskan nga aramida kita. Kat aklonak asaan nga iso ti lalaki apala kanyak. Iti ka anuman. Ay, sos! Nasaya at met na nakapanunot kan. Dahil ta tinabayagan nga ururayakan ka. Ti mapanunot mo nga iti kaano man, kat saan kayo nga agbalin ang naragsak. Imagine, madaan ka iti boyfriend. Ngam di mo maipost iti social media. Saan mo ay maitag, may day, may feature. Saan mo pa ay mabalin na kagidan ang magna iti public places? Gapo, ta komplikado. Husto ka, friend. Ngam kasi tinakunam, nalpasan. Naramid mo. Naimiris mo, nabidot mo. Kan kang runaan na. At naadal mo iti dayta anapadasam. Kaya sabay lang kuma. Tama ka move on ka matan kayam. Ami, pag-aasim, saan kumamit akasto'y taramidam kanyak? Huston, Brian. Pangaasim ko, mamat. Huston. Orayan niya taramidag. Kunyak kabailan, apas talatan mo kukaw ka itibiyag ko. Ita lang, dayta. Ngamamok nga inot mo to amaklon. Saan pa'y nga ita? Ngamadan to na ta. Marigrigatan ako. Gapoy tinaramit mo kanyak. Amok. Kanunay siya. Aklonak ang marigrigatanak. Ngam amok nga iso ti husto. Kunak manan. Oh. Mamin anok ka di nga ibagakan ka. Kan ipakaawat. Nga iti ka anuman. Saan ang mabalin nga ilintag ti anyaman nga adda kadata. Iti ka anuman. Agbasbasol talata. Iso apang nga asim kumamat. Huston, Brian. Saan? Saan ako manugot iti daytang imbagam? Ay ayatin ka. Saan ka mat nga inayatap no pampalipas oras lang? No dayta ti pampanunutan. Nagpitot ka, Ami. Kanya. Diyak ma-explain. O kasano ti kinapatag mo kanyak? Kas girlfriend. Isuasan kumamat akasta. Panunutan kumamat ti pakasakita. Pangasim, Ami. Naimbag man ta nakasaritam ni Ami itinasaya at friend. Ay, wan. Panagkunak, nakaamiris matan. Ay kat, nasaya at no kasta Finally. Ita lang nga ro da magkasaritak ni Ami itinasayaan. Sana kasi tisigod, ay soas, na pride. Oh, Diyos mayo. No, aday bagbagam, kat baribar tisungbat na. Tika na yun ang ibaga, napudno ka no ti panagayat na. Nga may taay soas, nakaamirisan ti nga. Kat, anya ngay nga rod. Talaga akas ta ti ma-in love iti tao asaan arumbang nga ayatan. Love is blind kunada nga rod. Ay, true. True. Sapay la kuma tadinan sublian ni Brian. Amom, panagkunak, plan-planuan na ni Ami ti agresign dito trabaho tayo. Ha? Katuan amom mata ni Ami, magkanayat. Ang mga no saan na maka-move on no inaldaw mat makikita na ni Brian. Sa bagay, kasayaatan dayta nga aramidan na. Nanan, tatang, patyandak man munusan.
Ngam nakiwin na swasakon kin ni Brian. Ha? Manumat abulan ang nagpampanunutak na. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga iso ti pagsaya atak. Ay nasaya at nakapanunot ka magtanan ako. Amom, nagsakit na talaga. Nagrigal nga aklunag. Nangruna no inayat mo iti kastaunay. Yung kanayon mo lagi pa yun. Ti agayat iti tao asan arumbang ayatan. Kat saan na magunod ti pudno aragsak. No di kat pangbiitan lang aragsak. Tata. Husto ti amam, anak ko. Kan maysa. Oray kasano ti panangilimad yo kadagay ti tattao. Wano ilimad yo iti atidug a panawon. Maamuan tulat ta. Awan nga ron ti limad asaan a maamuan. Iso apagyamanak mo't, anak ko. Tanaka amiris kan. Nan. Saan ani Brian ti lalaki apakaikaryam. Ngamen, saan mo't atong palbiag kat mayat ka nga mailimlimad latta. Wano, choice laeng. Ikam patag mo't ti bagim a. Pinadakkel da ka iti nasayaat. Impatag da ka. At kasta kumamot ti panangipatag mo iti bagim. Saan mo kuma nga itulok nga agbalin ka laeng a number to? Sapay la kuma. Tamaawatam ti kayat ko asawan. Brian. Ami, pangasim. Kasaritan ak kumamit. Saan kumamit akasta? Inuray ka talaga ditoy. Taamok ngawan sa balya pagnaam. Anya ka di pa iti pagsaritaan ta, Brian. Pangasim. Sardangan na kumamatan. Saan? Diyak ka ba ilan? No napudnumat lang ang ti panagayat mo kanya. Ikanak kuman iti waya-waya. Manipod iti day tabulsak ngayat. Huh? Pangasim ko nakmanan. Ikanakon iti waya-waya. Naamiris ko no kasano ak anagbalin amaagkan ka. Ita, nagbabati pa nagkitak iti bagit. Ba nag-adyak kayatan ang maulit pa eh. Lipatan na kon, Brian. Ipamaysam lang ang ti oras mo iti pamilya mo. Oh, Brian, pangaldawan, di ka kadimapanmangan. Ha? Madlaw ko kat saan kan amang mangan iti pangaldaw, manipod nag-resign ni Ami dito'y trabaho. Saan matmanang? Si kagad di mat. Among Brian, ading ko. Kasmanang mo diti opisina. Husto lang ang daychay ngay naramid ni Ami. Di pa nag-resign na dito'y. Kan kang runaan na, tipan nakiwin naswas na kan ka. Di kan mas daaw no apay nga amok. Huh? Numan adda parikot yo iti asawam, saan a solusyon ti inaramid mo? Manang Maylin? Dayto iti maibagakan ka, Brian. Anyaman dagiti banag a pagkurangan ti asawa. Sika nga asawa ti mangpunno. Saan kakat nga agaramid iti may samanan aparikot. Ngamin, saan ang masulbar ti may sa aparikot, iti kasta nga inaramid mo. Amok nga inayat mo ni Ami iti kasta unay. Ngamday di nga ron, pamilyado ka. Kat iti kaano man, saan kayo nga agbalin anaragsak iti tunggal maysa. Agyaman na kita pang magbagam, manang. Awan ay nyaman na. Kat sapay lang kuma, tamakamiris ka. Kat maaklon mo mati kinapudno. Asaan arumbang nga agayat ka iti sabali a tao.
madanigaya magtikasangay ti anak sa bakit. Wan nga rod lakay. Anya ngay nga tatilutwan ta para kenkwana. Ay, salud-sudo Muwag luto ka din dito yung balay, wano niya. Amumutan niya anak ta. Lumaming saan. Mas kaya natin mapanmangan lang ni Jarwar. Magluto dito yung balay. Ala. Salud-sudag, apaman asumang pag. Barang saan manan ang marabihan. Ay, makapailumad ni Ami anya. Wan nga rod. Makapaikawa, ti kaawan na dito trabaho. Awagak man gidi, tawi sa tag-dinner. Kalbasan ti trabaho tayo. Ha? Katuan lakit di saan abisi. Anya kumamati pa ka kumikuman na. Malagsi ti trabaho. Awad naman ti Dayja Brian. Sa bagay, katala awagam nga rod tag sasarak tayo inton malam. Ay, nagbayag mo dun ti order tayo? Wan nga ron. Itaman pa'y adito tayo nga imay mangan, friend. Ay, syempre, Apay, ni Brian lang. Ay, ati anda kabailan na amangyagkan ka dito, Kabalan may matkat. Total, kat kasangay mo ita. Dahito yan di pa birthday mi kan ka. Awan man regalo mi, nga matlis. Pagkananda kalatan. Sika talaga. Kakaiso na lang nga rodan analipata kun. Ipalagip mo manan. Thank you nga rod iti da ito pa-birthday yo kanya ka. Oh, talaga? Puno na lipada mo, Uwe. Ang mga nukon ko nam lang dahit Ala. Ay nga, nasayat mat ka dinukasta. Lipatam nga minan ang maming pinsan, tapno, happy ang life mo, girl. Kat isumat. Kat, kumusta ka matan iti kabarbaro at trabaho ngay? Ayos lang ang friend. Naragsakak mat. Kan mayat ti patakaran ti management. Kumusta matan ni Brian iti trabaho yo? Apay pa lang amin ang kumusta kat ni Brian lata nataer lata. Kumusta as a friend? Saan asabali abanag? Si kakit di mo? Ay na, saan na nanas ka na kumusta? Ala, umayan ti foods. Mga tekit din. Anay, si kamot gayang baraw. Uwan, auntie. Naimbag nga oras yun. Ada ka din ni Ami? Awan pa'y nga raw. Isumot lang ti orayon may. Rabiin nga maumpay lang. Kasta ka di. Amok nga minakasangay na ita, iso nga imayak. Agyaman hak. Sigurado arim wardamanaan kadagiti gagayem na. Amo kung nukasto nga oras kat awan pa'y lang. Sesa? Ami, happy birthday. Ato iti regalok para kan ka. Agyaman ak unay. Itaman pa ngimay ka. Amok nga minakasangay mo ita, iso nga imayak. Sika talaga. Di mo impakpak ang mukanyak nga umay ka. Tapno nasapa ako maanagawid. Ala, agsarsarita kayo pa'y Isag anak ti pagsasanguan tayo. Sige nanang. Ami, jakon imbagakan ka. Gapot amok ngamin asaan mo matlang abas-basaan dagiti messages ko kan ka. Sika talaga. Kaya't naimbag man, tanalagip mo ti aldaw ti kasangay ko. Una, no si kakat makaliplipat. Siyak, saan? Una yan. Ala, wan man latan. Thank you manin iti regalom kanyak, Cesar. Sir Brian, you're here? Nakita nga medya yung post mo iti Facebook iti Kalman. Kadwa mo na ami. Ay ko. When? Kadwa kiti Kalman.
Kasangay na ngamin, iso nga indrit mi gini Marites. Mabalin ka diya, pakitin mo natin kan kuha na. Ha? Andiyan na ito ay? Simple lang nga regalo para iti kasangay na. Why not give it to her? Kahit kumangitid kang kuha na, nga mamang saan nang awatan. Yan may isa, oray niya ti message ko kan kuha na. Di na ako mag-replyan. Ay, kasta ka di. Ala, siya lang nga rin ti mangtid kan kuhan na. Thank you, Agyaman akmet. Kat pagipagakan kuha na. Happy birthday! Ay, talaga saan ba yan naka-move on ni Sir Brian? Naging gaita. Ha? Mano mo tinabulan tinapalabas, manipon nagwinaswas kayo. Ngam ni, mangtadla tayo ti regalo ken ka. Anya ti amom, no regalo na da ito as a friend. As a friend? Oho, patpatyamat. Ala pakibagam kan ko na thank you iti regalo na. Wan, ibagak to ayon tun bigat. Saan mo mat ka nung amin nabasbasan ti messages na? Jak basbasaan dagiti messages na. Saan kumot nga in black. Iso na lang, taamok ngamin ano reply panunutin na amayatak latakan ko na. Ay, gusto lang unay ni tangar aramidam. Saan mo nga isisin? Tapno saan nga agpanunot, iti sa bali. Tawan mo din tinaglabas, manipod na udi anak iayan ayat ka. Awan ka titi panggap mo nga agayat manan? Apay mataday tati sa ludsod mo, friend. Kwa, madlaw ko ngamin at talaga nga impamay samot ti oras mo iti trabaho. Juan, impamaysak at talagang ti oras kan atensyon ko iti trabaho. Awanan ti oras ko may papankan ayat. Ha? Mabutang ako nga agayat, friend. Day tatipod na. Sa bagay, tinapod no nga ayat, kat saan asapsapulan. No di kat, dumtang tulat ta. Husto ka, friend. Iso ano adaman ti dumtang nga ayat. Itibiyang. Gasa, itibiyang. Itagagayang, isagot mi kada kayo ti maudi apaset ti seryeta yung itaalawas anapauluan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyang. Kinapudno na, friend. Mabutang ako nga agayat pa'y. Sa bagay, tinapod no nga ayat, kat saan asapsapulan. Dumtang tulat ta. Husto ka, friend. Iso ano adaman ti dumtang ayat para kanya. Pagyamanak. Ngam no awan. Anyang ay nga rod. Kasta talaga ti biyag. Saan nga awan? Andamo dagiti napudno nga ayat adimtang idikan ka. Ngam di mo lang amin inikan iti patag. Anyat kayat mo asawan. Kas kumaki ni Cesar. Panagkunak, napudno ti panagayat na kan ka. Isu na lang, ta saan mo nga inkan ka no? Gapo ni Sir Brian. Ngam panagkunak, aging gaita, saan ang nagbaliw tirik na ni Cesar kan ka? Ngamin, tunggal masabat ko si kati kumustaan na. Kasta ka di? Katuan, isu ano at dantuman ti gundaway, dagiti kaskan kwa na amang imparik na iti ayat dakan ka, ikam kuma iti patag. Agyaman ako unay ha, Ami? Itian niya. Agyaman na. Gapot a pinatgam ti awis kong agpasyar ta. Oray dito ilaang parke. Si kakit dimat. Awan anyaman na.
Uwan gayam, kumusta ka matan iti trabaho? Ayos lang. Nasaya at latamat. Uray agsin nabali kami iti trabaho kada Marites. Agsasarak kami malata no saan kami abisi. Kasta ka di? Nasaya at nga rod ano kasta? Kat, kumusta mo ti love life mo? Ala. Pasensya ka. No naklaat ka iti saludsod ko. Bayamon. Kaslaawan latan di sinaludsod ko kan ka. Love life? Ay, kinapod nun Addan buteng ko amakiayan ayat manan. Ha? Taapay? Diyak kaya ti masaktan pa'y. Ngamin, uray ababala ang apanawan ti relasyon mi. It take years when moving on. Makaipaaymat iti butang. Dayta tipod no. Love is blind, kunada nga rod. Sa balila ang ayat tinakitam. Nariknam, ken sinarak mo. Nga madalat tagundaway nga agayat ka iti tao. Nga iti kaano man, kat saan ka masaktan. No lakit ti, lukatam ti pusom. Lukatam dagiti matam. Tapno makitam. Kunada nga rod, love is sweeter the last time around. Asinaw, dyan ang itulod kan ka anak kaw. Imo man la pinastrak dito balay tapno nagkape. Saanan nanang, tagdardaras ka nung amin. Ni Cesar day chay. Kasta ka day, kat, kumusta mo tanday abaro? Ang mga no ada asawa nan, kat itultulod na kapaylaang. Ni nanang mat, awan pa asawa ni Cesar. Awan pa'y girlfriend na. Ay, kung naklakit di Madanag anak, tamangan no adan pamilya na. Narigatan. Nanang, saanan ang maulit day chay. Nakaadalak iti padas ko. Kat ikarik nga iti kaano man. Sir! Ha? Adda ka din post na? Anya day chay? Jak nakita. Yung pictures yun, jay park. Ay na! Nagmayat pa yung caption na. With my beautiful Amy. Gasam that? Impose na gayam? Kat, awan mo't parikot nga oray i-post na. Saan aya? Ha? Oray ag-post ni Cesar iti mano a photos publicly. Awan ti agungot kan masaktan. Saan akas idikin ni Sir Brian? Ni ultimo my day. Saan amabalin, diba? Sa bagay, at the point mo iti dahita nga imbagam, friend. Husto ni Marites. Dakitikas kini Cesar ti rombang ayatan. Tawan ti mapasakitan no bilang laan. At iti sabo nga para ken kaami. Sapay la ko ma, tamagustuhan. Ha? Ay na, nagpintas mo tanda ito asabong. Agyaman na ka. Awan anyaman na basta para ken ka. Aging gaita. Jaklatan nalipatan di favorite color mo. Iso ared lata dagiti sabo nga itited ko para ken ka. Sika talaga. Ami. Aging ka kadiita. Sa anak amabalin nga agdaton ken ka. Amo kunti amin. No apay ana ibagam idi nga awan ayat amarik nam para kanyak. Amok nga idi day tagon daway. Adda kaayan ayat mo idi. Cesar. Ngam ita. Naamok matlaeng anabayag kayon nga awan. Ami. Sapay la ko mataikan nakitigun daway amang ipanagnak itinapod no panagayat ko kan ka.
Anyaman dagiti napalabas mo. Awan kanyak dagijay. Tinapateg ket ti agdama. Dayta ti kayat ko amaamuam. Kan mariknam. Akas to'y ti kinapudno ti ayat ko para kan ka. Awan mo trabaho, ita anak ka. Nakapulis ka ba? Sa dino ti papalam? Ay, ikwa. Adda pag nami kini Cesar, tatang. Ha? Cesar? Wen, jay batchmate kong asigod nga umay dito'y balay. Kasta ka day. Kaya wala. Agan anad kayaw. Panagkunak ngamin, saan na kon nga aklunan pa'y? Awan ti makagapo tapno saan ko nga aklunan ti ayat mo, Cesar. Ay ayatan ka unay-unay. Napanagnakak ti kinapudnom kanya. Oh, agyaman ak unay, Ami. Kat pakawanan na ko, ma. No ididang mo ang nagpudno ka kat napasakitak tirik na. Amok day jay, saan ko analipatan? Wen, husto ka. Napasakita na kiti kas taunay. Ngamkas iti kanayon ko nga ibaga. Sa anak agimurakan ka. No dikat, inawat ko ti sitwasyon. Pinanunot ko nga addan tulat tagundaway. Amarik nam ti kinapudnukan ka. Kat iso da ito yan. Pagyamanak unay ti kinaman nakaawat mo. Sapay la ko, ma, tay ti kaanuman. Ket saan nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ayawan ti sabali ang may bagang, no digat naragsakak para kada kayo kini Cesar. Agyaman na, friend. Ay na, sabay lang kumatay son ti forever mo. I do. Correct me if I'm wrong. Naragsak ti relasyon no saan nga ilimlimad. Saan ka di? Ha? Kas kumaita. Agayan ayat kayon kini Cesar. At the excitement mo amang ipakaam mo kada kami agagayam mo. Saan aya? Saan akas itinaglabas nga ayat mo? Anas kan nga ilimad mo tapno awan makaam mo. One friend. Gusto ka. Dakkel ti nagdumaan ti relasyon ang mailimlimad. Ngam ti relasyon nga awan masaksaktan. Kas itinako na ni Philip, sapay la kuma, ta isumutan ti forever mo, friend. Adala ko masaludsudat kan ka, Ami. Anya day ta, Cesar? Nayamamukan ka dagiti dadakkel ko. No pa'y sigod ngam amuda ka. Inyamamu ka, akas kayan ayat ko. Ha? Kaano ka ditipanggap mo amang yamamu kanya kadagiti dadakkel mo? Anytime. Mabalin mo't nga itangal daw. Wano inton bigat. Total, kat awan mo trabaho tayo inton bigat. Ta holiday kat nga ron. Ha? Umay ka balay. Yamamu kamatan kadanan ang kantatang. Asikan ti kaayan ayat ko. Naimbag nga oras yo, auntie, uncle. Kastamat kan ka barook, naimbag nga oras mo mat. Oh, ada kagaya man, Cesar. Wen, saan kon nga imbaga kan ka ti oras ti umay ko? Tapno surprise. Sika talaga. Sipod pa ay mahilig ka iti surprise. Ay, wen gayam nanang. Tatang, ni Cesar kat kaayan ayat kon. Ha? Aniya? Husto ni Ami, auntie, uncle. Sapay la ko, ma, tanaragsak kayo para kanya, tatang, nanang. Ay, siyempre, anak ko. Naragsak kami para ka na kayo adwa. Awan makunami iti relasyon nyo adwa.
No di kat, sapay la kuma, tada kayon tinaikari iti tunggal maysa. Among kadi, nakaragragsakak. Gaputa naragsak di pa ng welcome dagiti naganak mo kanyak. Amo matanda na ng kantatang. Amin abisitak na asikaso da. Nang runakan ka. Nang runa taagayan ayatan. Amo kay di pa'y katmayat ni tatangkan ka para kanyak. Iso na lang, tanagbalinak amaag. Kan, bulsak ka na yan. Gaputa sa bali ti inayat ko. Imbes asika, nagayatak pa iti sa bali. Ami. Iso pagyamanak mat. Gaputa kalpasan ti mano atawan, kat na oray naklata. True love awaits kunada nga rod. Ala, lipato mong tinapalabas. Ti panunutan ta, kat ti agdama, ken ti masakbayan. Agyamanak unay-unay, Cesar. Ami. Oh, apay kasta tilangam. Adda ka di parikot mo? Adda ka di nasakit mo? Wano? Awan tinasakit ko. Anya nga roday ta ilimlimang mo di talikudam. To'y ilamlaman ko? Oh, para kan ka. Sing-sing? Uwen, sing-sing para kan ka. Will you marry me? Awan ti makagaputap na agad-gadak. Yes. Oh, agyaman ak unay, Ami. Agyaman ak unay-unay. Ay! We're happy for you, gayam! Da kami agayem mo, ti ad-adda maragsakan para kada kayo adwa. Agyaman ak unay kada kayo, Marites. Philip. Ay, awan ang yaman na, si Kakit Diman. Awan ti sabali nga sinuporta, no saan na tayo. Kat? Kano nga rin ti long table? Saan unay amabiit? Kan saan mat unay amabayag? Ngamin, kinapudno na, as-asikasun mi matan kin ni Cesar. Nasaya at lukasta, friend. Kasta ka di. Ay, good news data. Wan manang. Umay to kano dito'y office, mangtad iti invitation card da. Apay, kaano ka di ti exact date ti kalaysada? Tapno makaisagana akmat iti regalok para kan kuana. Jack pa'y masigurado manang. Ngam ti amok, talulaangan alawas ti urayan. Kasta ka di. Ay katwan mapantayon to amin. Tapno maragsakan mo't ni Ami ang makakita. Nga damin dagiti gagayam, ken akin amamukan ko na. Ay, wen kayam. Amo ka din ni Brian, ti may papaniti data. Ha? Kwa? Jack man amuna manang. Ibagak ko mga rod ngam, kasla mabainak. Ala, bayam, tasyak ti mangipakaamukan ko na. Ami? Naimbag nga oras mo, Sir Brian. Kumusta? Ayos lang. Apay nga da ka dito eh. Imaya, tapno mangtad iti invitation para iti umadanin a panagkalaysami kin ni Cesar. Nang tadakon kadag iti gagayim ko, si kalangan ti saan. At para kan ka. Sapay la kuma, tamakipagragsak kanto mat kada kami. Anya? Tawan matan tinaglabas, manipod idi. Idi panawan nga inayat ta titunggal maysa. Kat amok nga ita, naka-move on ka matan.
Ha? Awan ko matigura itinagbaitan ta. Ibilang nakagayam, katkas na akmat kan ka. Congratulations kada kayo, Adwa. Maragsakan para kada kayo. Nang runakin ka. Naragsaka kaputa na sarakam at tantipod no ngaya. Ayat deserve ti may sa balasa nga kaskan ka. Sir Brian. Sapay la ko man, nagtali na tiragsak, ayat kan pamatag ka na kayo. Madlaw ko, naidumdum matiragsak mo ita. Si kakit dimat. Dahil tiragsak nga wan kapadpada na, Ami. Maminsan pa congrats kada kayo, Adwa. Kat, anya nga iti reaction ni Sir Brian, idinangtad ka iti invitation kan kuhan na. Ay no, abay kasta tilangam. Kasla saan ka na ang angas, nagisalita kan kuhan na. Si kakit dimat. Siyempre, awkward mo na. Ngam awan day chay. Kat, anya nga tinakunanagan ka? Umay, intun aldaw ti kalay sa'yo? Awan timbaga na. Basta intid ko lang ang di invitation. Adakan ko na no umay. Hindi agyaman na. Ngam no saan. Sorry. Oy, patyamat nga umay day jay. Amo nga gingait na. Saan pa yan move on? Hay, saan ko aparikot date na? Tinapatag. Imbagak kan ko na. Kan imbagak nga ibilang nakagayam. Kat kasta akmat kan ko na. Oh? Naibagam day takan ko na? Katuan. Apay, di ka mamati kanyak. Imbagak day takan ko na. Oh, naimbag man, tasaan manan, anagariti. Kinamaag ko kunam. Ay saan? No idi, kat kasta ti panagkitang kanyak. Saan itan? I learned from my mistakes. Wow! Napa-English pa si Ineng. Ay katala nasayat no kasta. Sana narumbang nga ulitan, tibanag nga amu tayo mat. Asaan? Anasayaan. Congratulations, Ami, Cesar. Thank you, Marites. Agyaman kami unay-unay, friend. Oh, at iti regalo para kadagayo Congratulations. Sabay la kuma. Tagtali na etiragsak. Ayat yun. Thank you, friend. Nagasatak, tada kayo agagayom ko. Iti amin apasamak iti biyag ko. Congratulations, Ami, Cesar. Thank you, pare. Pakaragsa ka makita kayo na ragsakit itunggal maysa. Sabay la kuma. Tagnanayon tiragsak, itibuklan nyo a pamilya. Iti tao ang nakapadas, iti kastoy apasamak iti biyag. Tibilag ni ayat, kat saan amapadasan ti tao, asaan arumbang nga ayatan. Wano addaan iti pamilya. No dikat dumtang iti husto agundaway, ken husto a tao. Papagayam. Ditan tinagibusan ti serye tayo itaalawas anapauluan. When Love is Blind. Dito'y drama tayo. Gasas. Itibiyag. Insurat ni Donabel Anan. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami. Itiingkay panang tarabay.